Pemirsa, studi pembangunan proyek kereta ring utawi Light Rail Transit LRT Ring Pulau Bali kantun memargi. Ini ucap kewedarang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ketus saking kantor berita antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mausang, prebeo miwas studi nyane rauhe mangkin kantun memargi. Luhut Mausang studi kemargiang jangkep antuk mastikayang anut sareng pabuat nyane. Duaning asapunike dani nenten ngerinci kang malih indik prebeo rencana proyek pembangunan LRT nucap. Manut Luhut, paiketan dane rauhe mangkin kantun muputang desain LRT bawah tanah underground sane ngubungang Bandara Ngurah Rai sareng kawasan ekonomi khusus KEK wilayah Bali. Wewidangan sane kalintangin LRT inucap sekadi kura-kura Bali sanur miwah potensi perluasan ke daerah Canggu pinaga pangupaya antuk nincapang aksesibilitas saha konektivitas sapisanan antuk nyokong pariwisata Bali. Paiketan dane taler kantun nglaksanaang miwah muputang desain LRT Underground Airport Ngurah Rai ke kawasan ekonomi khusus inggih punika kura-kura Bali sanur saha taler ngelantur kantos ke Canggu. Sadurungnyane Luhut Mausang yening LRT Bandara Ngurah Rai Bali nenten kewangun menjantan sidang ngawetuang penumpukan stak penumpang santukan ring warsa kali-tali 6 bandara inucap pacang ngayahin sawetara 4 yuta penumpang nyabran warsa. Bali Pos Nguningayang.